Aman? Buruk? Hah? Buruk? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemari Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan mancing casting lagi ya. Hari ini target ikan kerapu aja teman-teman, karena kondisi air dan angin kencang sekali nih. Ini saya ditemanin sama angler Irfan ya. Oke. Baby Giti ya. Nah, baby Giti. Oke, strike perdana oleh pawang Irfan. Oke, teman-teman, kita akan ngoyor ke depan ya. Oke. Cuaca kurang bagus. Anginnya kencang sekali nih. Alah. Kerapu lah. Target hari ini kerapu teman-teman. Angin kencang sekali. Ini mancing santai aja kita hari ini. Mancing manja. Selamat. Strike. Up. Strike teman-teman. Ini. Kena di badan ya. Pakang gondal. Oke. Kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya kencang kali hari ini. Oh, langsung disambar. Aduh, nyangkut nih. Aku ngemahat. Oke. Size-nya kecil-kecil. Lumayan lah buat lauk ya. Kita coba di sini ya. Oke, langsung strike. Oh, nyangkut teman-teman. Kita geser ke arah Irfan ya. Ke kawan lah. Allah Rabbi. Hati you kale. Dah.
kecil dulu, kecil dulu. Kerapu teman-teman. Hati. Oke teman-teman, kita ngoyor lagi. Tadi minonya udah sold out 2 biji. Kita cari lagi kerapu. Semoga ada sambaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Irfan lagi strike tuh udah. Kita ke tempat dia, agak jauh nih. Airnya dalam kali. Oke. Kita ke depan lah. Pepan. Oh. Oh, ini GT ya teman-teman. Aduh. Gimana, Man? Purop. Hah? Purop. Ada? Kita belok. Oke. Bawa deh. Alhamdulillah. Pakai jig 10 gram. Nah, Irfan. Mata bolok ya. Aduh. Betul sih. Oke. Alhamdulillah. Oke. Oke. Alhamdulillah ya. Size-nya kecil-kecil. Mana ada, Man? Ini nggak dong? Alhamdulillah strike ya.